cepon malaikat tokang nebuknya benih ke situng malaikat Israel sopun mari terangaki nika derem cara Gusti Allah mateen orang mak bisa tak bisa teporop sapa neli sangit kan beda nyaman apa ada di sana apa ada karo biteli sangit berek bili sangit temor aja mah pada 2 tahun saya kepongkor menawi tak salah derem cara malaikat de mak tadi mosok kala PLN malaikat Israel PLN ni mon mati na sedih setak repot cukup entaren si bengel ro kecamatan Rembang baten tak kila mati apa pot repot ruwet sebungku bede begeser kulkas mateh TV mateh biar apa begeser pemateh lah Gusti Allah mulai nyedekno orang salam dunya nih kan nyaman nah dinene ejem tanggal taun tak kira teporop la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat tak kira teporop tak kira salah bamun malaikat salah taring derem muson kok dadi mapit derem mulai daya duruat ada cerita malaikat keliru nih kesobu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cuduna rezekina tak kira teporop tenang baiklah apa saya kebegupu cereng sampean pun cek yakin ben cek percaya nah judu rezeki pateh tanggung Gusti Allah engkau cong mau laku takdir odi ya odi nak engkau lek mau laku odi ya odi du malam mau odi arah apa rezeki mek mamang bo monta di ijazah bo monta sekolahan bo monta anakku leder masih nyabe pasrah kakanan tak pasrah mosok labi kakanan nyabe nih mosok pentingan kakanan bi nyabe sampean nyabe pasrah kan pasrah sampean tenang kok tak gopo mulaku odi tetap odi arah apa mon kakanan bo monta anakku ngakan apa kan nase kenapa ada yang akan betul yang akan betul sombong mun ngakan semprong kan solapan enggak cek brengkang benih kakanan cek kakan solapan ngintro baju aja mun ngakan semprong ya tahu kata apa tabun dia bola dari besi bola tiba ada keadaan sing aneke selebih sara bila pun mayit sabar ning luang lande tatang kena molek kapi tak kira ngenep mak dadi ngenep tak kira peleman kapi ini keadaan saya paling napa nyaman keadaan saya paling ngenes kangge orang sesede nika